enjoy program na wata chinge chiri tuko. But I thank God also na very able ikere program. Yeah. Thank you so much. Mheshimiwa Vincent Aboga baba Guserombia bare. No baba Guserombia bare. Tunashukuru wanaendelea kujiandaa maneno ya Christmas. Also tunaendelea kujiandaa kwa sababu ya siku ya kesho. Noma eteri tukuria mambi ntubwate ogosherekea aliase ward ya bogeka eskuru ekurukunga Liotero Primary School. Iko na ira abantu bonse babo Gusero karibu tosherekea program yiri tukuria mambi yeko bali masomwaka. Mheshimiwa Kirokoli boniga ine ntubwate kitoko chengera we ko bosbale asense ya Kenya Kirokoli lino siasa zigenda ko ni kwa samat kabangwe. Ngori ngabana inji ba lose hope. And I've always said in an election is kari uchimutu wakora ngabantu mbao jagweto kesa subunge waka chikura kuringana na mangaika bantu bagwitira igo I can confirm ngabantu mbago kereti urai oro at the moment igo tunaomba ya kwamba ibintu binyarekane at least y'abananchi bakora bibasiri eba demand tito bakora n'abananchi n'abarai Mheshimiwa Baidhe Kirokoli wakwanda magana nga siasa chini na bigo disappointments njira kurasa ba Kenya ine bringing it home go chase county to Kisii so far so good as a county ya Kirokoli ringa no tubate to chengera kune county onta gedengwa ni ward ya Gusero yes because ine romanye teko bwa so far so good na bonta geto confirm nga I've done so well compared na baheshimiwa bari ngoro na ndi na bonta geteko sabanga nyasango bonga ini nechisebe esenge nchege ndokega niri besides okora magendero maskana ganiri more especially sabantu bari bagwakirite chikura igo I want to thank abantu babu Gusero asa maskani ari bangete I want also to confirm nga maskani ari bangete na inchini mbanya esenjo na bandi yetemirimo na ndi na bonta geteko sabanga tubwadrane esenjo tutabwadrane temirimo ya Gusero tingo nyaranje byeka igo kuringana iri swari kwambori na bonta geteko tebanga so far so good ase ward ya Gusero at least tunafanya na ndi ntogende to move a step ahead yeah Mheshimiwa Kirokoli kwa kwana irenga ward ya so far so good we can't complain asimeke yanspe Mheshimiwa kwa bera bisi wikaraboniga authoritatively Kirokoli budget ya chira se ward ya yoka ibirengo bingani na kiwikaraboniga tingo nyar ko ena na clear estimate ero makina bonta geteko teba kirito kwa na una budget yo mwaka 2022-2023 ese bintu birinanyo aratabia rengaze budget I was able kubikora byonse because biarenge chiparanye na kinanyo aratakira se budget ni birazi bibere biarenge ongoing that is a class kia nyamatuta ekikiarenge ongoing na bonta kido confirm nga oyo ile contract na bete boko ekora na ndaga kura ose class kia ongincha na bete boko ekora na ndaga gitabu kia bana gutumia bare nechi para chiri chiarengo inye na bonta getego tabange para ya ebangura yani etora ebangura njakor tu itibo njakor kanete para ya renge oro ya ngo musoja academy turianja bera njakor kanete para ya rio mkoba ria makunga nyapara ibere njakor kanete para ya ikenye ria moserio rero njakor kanete ino mwako na sere tobis deno mwako 2023-2024 na bonta yero tebanga chipara na begete chiarenga around 6 chipare jichonsi njakor kanete is only one road demo contractor tabete bokora be kama karabati igese para ya rengo mwako 2023-2024 na bonta yero tange para ya nyamondo buore njakor kanete para ya ninja sori njakor kanete para ya arera tuongaro njakor kanete para ya mama Diana Nyansaran njakor kanete para ya kurende ngege to musoja academy njakor kanete I want also to finalizing para ya nyaga mochengo ogende bakaria bure njakor kanete also mwako yo ntu abwate bitacho biarengo oro bia froka I want to confirm ngebitajo na begete 8 ebitaje jibionzi mbigende to ko right now egetajo na bono riombui egego to karwora I want to confirm ngakiarire abantu mbagende ko bujamaje egetajo kiari ria miriano ekikere bototo
abantu bachakire kubucha maje egetajo kiari ria biderisi ekikere sendi barabara maya egetajo giyasinyira abaheshimiwa baengo for many years. Lakini I want to confirm and the next one week ko nyage taji igere na and I want to congratulate my contractor ngokerosi okerosi to standard. Also ge tajo kiari amagori ikere send ria magori ikere kere St Patrick's maya iki abana ba St Patrick na bamenye ba St Patrick bonzo bagutumia maje na kero kikiarire. I want to confirm also ngaria magama ikine ge tajo ikare matie na keroki intege and then the next 2-3-4 days ingorekere egetajo kiaria moindi iyo toka nyamondo ekina keroki agani confirm ngakiarire narengo yesterday amacha achirara maya egetajo kia nyangai ekiminte getego ba very clear na roje ko getangaza kuruwa iwa I want to confirm ngase bari baratangaza ngegetajo kia ba macha asarigire ko ikero the next 2-3 days onyoro getajo ikere na ndi narengo rero nara majara masafi sana. Then finally egetajo kia ria munyonjo ne egetajo ni history yetanya korozu ke konya abantu banyamaus ke konya abantu bamarane ward na bugusero igonta etoko batebinga for the next 2-3 days bia munyonjo kere abantu bagenda obucha match no bitajo binde bitigerte ntogenda korozi na ndo bitaya muninjengira nayo ko ba uniform ne bintu binde binga. Thank you so much. Omako yo 2023-2024. Thank you so much Mheshimiwa Vincent Abuga yo Nesco card ya Wikraboni gai makiri kidogo na bigo asenchira bana nituchukua ne kenga twa buokore taruka se wodi yae tumanya yo asenchira yo Wikraboni no Mheshimiwa liswali ndili achirega iga otanga mbodo Mheshimiwa how often natch pale chiga kwa neire chiko maintain dekara rosirie mechata yoro chuma ko 2022-2023 kero charo si how often chiko maintain again don't take it confirm tubate challenge lakini ntu arete proposal ise assembly aso mwako yego 2025-2023 we are able to go to maintenance initially go to maintenance in Jarenga and you realize because utabu atijiwe maintenance na kia gorogoro si para within 1 year na ende abutokire unabona yakani confirm nge para tu arozati ya Musoji Academy ekirego trimbo gekere mbokali yakega amacha abutoire epara asoire gati and among the reasons why amacha abutura asoire epara gati okonyora ngatu arosiri epara lakini umuntu ogire instead ya kwebegere karabatie kanda mwaye oiramia maraboti jo mutaro so the moment imbere ya tura majo na ko umera ya mutaro to yo akwera na parego so ntage tukuri kwese abantu so gutoko bega jibese ya maintenance yes abantu baitu na baraba tokonye korenda jipara asenje jipare jina barungo jitumia bare. Thank you so much abiga agotaba inekere Mheshimiwa Mbolu Mheshimiwa ile mangana lingete maintenance yo equally kero chibese chabe kiri comment jimose kubega chipare mchimo kubega chio comment ni pale yiga abiga ba usachi pare chichiro chimna wati krata makarabati ngiwanda kolerwa as a way of punishment usually as the county ntubwati we are not allowed kubekera abantu access karabats ama karabati yo katokubeka nali ya kukosi para maybe ya kukosi amaje go say in a junction that is why nari kwezi na right wenga weba obwato muchoro within para gakiti kabanje agenda gora makarabati no ya 400 meters monde bekera makarabati no nano asagwete wejumwa elinde tokonya drainage system yabengia nali toranyara gokonya chibesa yani chipara jito also tindage tugoteba ngandu watengera tokoiro monde atwa because nguru ejitinji watira kini ngito wanjira gosari chipara jigo tokonya ndo abanyene ya da chipara ne jito no ngoeta no yonda goeta so let us try to maintain our roads. Thank you so much boigo Mheshimiwa mnara kulinga hali tukore goro toro chance ya ba MCS chance mochi asuneka bakora Mheshimiwa omwongo watanga barago ikarabani ga paranchi ya sobo inena kia wa kutonya chiparo mo se chao chance ntako yes kero muntu nabwate enjira kwerona ne bintu inje ngo represent ward ya Busero igaba MCA barenge bunchari bakoteba nga chiparangira rozu abanar ko kwezi umurali ngori giri bago barambe abaranyar ko release wa biri ko mutana. Thank you so much. Bado Mheshimiwa about tukara sicheza mchabo njanda cha Mheshimiwa Richmond kwali atabanga ebintu mbiribu yazine ne bikongubere kolende unit time as a county was as a government baragende bya kwa kana bya speaker. Okay tinda tegere group so far na wanta geta gata na ndende diganyo ya bantu ito maana bwa Kristo mboringa
bintu mbiko korekana within umwaka yombe is a matter of time ngonye twabegete for instance yankwanire ward ya Busero for example mwaka 2024 2025 ombegete jipara around 6 ekiringo kwana jipara 6 igejina jipara ngo spread among the force applications chiro Busero eso mwako pare ndite yonda rosweta ni chiri 6 jira se budget na kulingana lichiko lye serikali para de yora gendo chikoranya uchaka korosho nyetebe kiri se budget iyo mini tinga budget ya ita koradi kichiteyo iwanye naro se chipara 6 onkori yona for example mnebori na bona for example matieko being that nere word yere nenga kingonya kora maybe nya chipara go senibere ngendera ganga maybe nya para go sene yamu go senibere ngogenda sanda the same ngogenda bigege the same igona bogori ya raisi na asori utanda sana bakwe wori nga ingiye bari mweshimwa rose pareri intu atarwa torose igenda itote banga ebintu toko genda mungora unabone word ya Busero etobwade chipara 58 in total 58 honestly ne to banga ninje biega nkorosti ngonyara bijosi nkore jones within 5 years lakini I want to confirm the majority of roads chirochi I want to assure that mnganche jitoke jere na maana ya maji na maana ya grass na maana health wetani abutundo jinga na nderi swari ndengo ja guru next. Thank you so much mushimo bwo tutela chipara do jokora mangana ringete chipara nara kubona kine chipara chiro mochro singi are they up to the standards chikaniri kuringana na PQ because yekere toko contract toko monte a contract ngo twarale PQ eko mwa guidelines na ko kore epara a challenge to bwate ko nyoranga every ward yo ire budget for example ya 27 million a budget yi na ro budget ri amagendo ye ward yao among the 10 departments yonga se county to around 10 departments, that is roads, health, agriculture, lands and nature. Nkinta kito teba for example na be around 15 million na se chipara we kandi kinande ngaire ngango be ka se health ire ngango be ka sa maji bone kiro ko spread chiweseji kwanya oranya go taide go be ka chipara go se ni sano iyo minute be kere para 3 million kwa manya bro kwanya e para nyene around 2 kilometers. Yes, actually 2 e para 2 kilometers na bera betero sigu up to standard mono so ekero kole to mo engineer na ro gwanda ko variation aro se PQ ye PQ na ba nyore ba so bange pare ri ko grading e ko drainage that is caravas lakini kwa nyorange pare nyene kuringana no estimates jirijo mo engineer jikwala obesa chisa no rabe ko more mo pare I want to confirm nge challenge to bata as a county ne ringa ndo bata obesa chisa ine tura nyar ko ro se pare to stand because it to stand DMT pare to nya upgrade into pitumen ekitu do ko nyara because ndo bata obesa chisa ine. Thank you so much mushpo kurende gayo ko tole contract ya mase constitution asase sub county ya affect posena kya delay ri gasi ya base ward ya. Yeah, I can confirm. I was lucky enough. Ekirimo contractor yetu para cha kitutu cha South. Ntu akorete kwende ntu face some small challenges. Lakini I will confirm nga se ward yane I was lucky enough. Egatoka nga ninje na kitu kubekirwa. Ninje na igete ko rosari kuchipara. Ekirna ko jipara bakamenya guru bakagende ward ngo iyo jipara na ward 6 omo contract nando saredi the only challenge yo kana nyo de ninga ne pare yemo atambe kirita magarabati goikerega mudi tuko. Thank you so much. By the way, Mheshimiwa, Achibari Jones 58 match as number Achibari ni chaga so sine che county as pase kulende kiro kuri mo jumbo ga rango charo ra ko be ko ro sume si kidogo aba banja wasa odi yote no nganje to kwa no yes mo jumbo no mo ske Anthony Kibagendi na bonta ke to teba amenisaidia so far ndo se ri para iber pare ko kunge para ya Medista Nyamausi in corporation no mo jumbe na mo request ntu a corporate nere pare kara usingo etekere na ndene bekire bakamaram is only one section ase metejire bakapara ase daraja getere no naro chebwa te challenge lakini abantu baringo sabanga uriyo simegete metange na para matrosi pare bakapiso monye metekerange na para ite kukamuka kwa also nando sereti para yangege ekogenda mbaka ikenya ikabe kuna maram igo na bonda getego teba na ende ntabwati
bondo kwenzi umujumbe tunafanya kazi pamoja and for the next 5 years wikatokore gazineri iko na ndi ngende ko mubere onye gantegerete santegerete na ndagenda ko ndo serji paraje sengenje wodi eri abo gusero chikura jiguru nyinge iyo ikaje bere na ya sawa so ni nipe nikupe. Yeah. Asante sana mheshimiwa Vincent Bugano tuweste kachinga sana kolino mheshimiwa kirokoli ine kiroko access ko card ya yonse pio ma ya mayo mwako yige usikiroko banga yake mwako wate yale plan pengine so strategy wekira ndike wate tuwache fazo mwako wewo kuringana na nje. Yes. I can confirm na ndabona yendo kengo getingeringa at least abo money go kora go etani uri orengoro kuruna so bugambi nabanda yedego tebanga na remere kipar 12 ikinga gerete nganda aba mangi the reading MCS in terms of road network ba korwe tanu ndegese igo monyu ndega garo mbwete maybe nomo lakini amshwanga ninje ndangine na maji amapping atwajagire ebitacho 18 ko yarabire the next 2 3 4 days ago ntubata another 6 spring waters ebinga gerete nga biko cha koruna climate change na biro bikere bira kormingira nega ntebe. I want to confirm also so far chipara chuma go 2024-2025 procurement na yandede igobona wikira boni and the next 2 weeks na bonya anga contractors wairo marube na ndi na bonta gete ko ba assist ya so ko ba guide to kore gasi ya busero wani because timbu atigendo ngango jo katebia ba busero tani ko katebia na maru mheshimiwa yakra procurement ya janda bado ni contractor moja tu. No, sio mmoja. I can confirm nge wodi ane ya busero aba contractor ba tu etafauti iko the is only that number ube baganye. So you equally confirming nge ndeke contractor ya mo ngochama tukabusia tu a change it eki tiange kwanere ekere tu aria raise tinge gente ekyo ko mo contractor constituency nge tu affected ko senki agerete gasi kagenda ngora we change that narrative iko this time around mo contractor ago chiko ya ku award actually nabo nya una bona mo contractor nya ka wade award ge wade jipara say 4 or 5 asomo contractor serious na babo nya rogore ga say very fast within 2 weeks onyo rokor iwanta ke ko tebanga a system wetu ala this time around yoko genda award ine chegere ga segende bon. Congratulations ino mheshimiwa Vincent Abuga by the way gwetebe go na mo dijina tangasete in the coming few days kunya ba motor form stitch basari timanye ti from where you see. Yeah, I will confirm that because the ratings meeting it was to avoid the same question umugabana na confirm nga area January na boko nyora nga chiform che basari jabere because so far njiga ndakorosiwo iga kan confirm by area January na boko nyora chiform iji jabere tayari erinde tuchage ko issue to form 2 form 3 and form 4. Yeah, now that in toka what form 1 this time around. Yeah. Thank you so much no mheshimiwa Vincent Abuga kurasa award ya bogusero mheshimiwa tuwateke kaisano choka no director na komanye ine looking at 2025 anyasayo tuanjere ikoro. What is your plan? A plan ya nene ina teba ntubwate jipara around 7 ndage to kurasa award ya bogusero. Allow me information very fast. Yes. Ndagete botambe se word ya nongote na balance pass application because you know msienaro akere tuchukura a word ngima ninja because the 13 pouring station I can confirm na bonse piba ngagere tuchukura so ndagete to chakere para ya Riverside. Yes. Ekogenda baga Matieko St. Vincent de Paul yomo contractor ngo egware ekwerinda chaga okora epara ya Ongincha egende mbaka Ongongo esokera lirogoro ngokorwere epare korokunga ebangora tugesabakwa ngokorwere epare korunga mosocho market eije turu kidesis esokera liotoigo ngokorwere I want also to say epare korunga bumbuto nyamuchiro tuetora ngokorwere then we have around korokunga St. Henry ekogenda bokiabu mbaka Kaminiambo nerango korwere then finally will do around korokunga Ruora egenda paka Gitumo then now that the machine is Jajira County. Yes. Na inje saying I'm the vice chairman which bar. Na inje we gange karagali machine je ndabo na mtu kabra to
nkuru regipara jiri information ya bugitari ya se budget the same thing in every time the same thing in every as we are ECD iko ne bibinde ndogore including a department ya health. Thank you. By the way, Mheshimiwa, speaking of health, aji dispensary chao ziko sawa ama namna gani? Ontake doka tuwa aji dispensary so far chiro operational jiro ibire that is raganga dispensary ontake doka tuwa bandu bala raganga dispensary na beka chiweza chia renovation bagenda babeke some tiles bari pe baga jiranguye enyagitari egenda okore gas then enyagitari ya mosojo nkobere promoted gure rebofo and I want to say very soon the moment yomo contractor ko install machine emetigare go promote dore nyagitari eri to rebofo then another hospital ndagete na ko make sure na nyesumire yes you already begere de jiwesa ngagere ngomo contractor ngo wale rirugo bwangoiga nyagitari ya matiage dispensary tokore samo works jirikia tigarite taro sento beke cho nestima then tutigarie safety tank ne placenta pit then finally ni shugurikere nyagitari ya nyamagoma you already ero ya iru mo contractor iru lirube na jage ndo aja okora partitioning because chinyomba jiri ni shari chiarenge ya CDF ya gaji tu ya gol so we want to do partitioning chiwesa chigo tigara to ke ni baranda isiko then naenda toro mwago kwa toro sento chimentere chiwesa chinde erinde nyagitari yer. Thank you so much Mheshimiwa, so iko kwere walia na kwere sereki wakaru karaboni ninga nanyi biro byatokea we explain it everything I don't know in 25 minutes choko wakora everything. Thank you so much Mheshimiwa Vincent Abogo. Mheshimiwa tango kamera yage yiga wewe walia bene kugishirania abananchi bago all the best na wewe wesu kwengi. Bueno I want to say before ntaraba ganeria maya na bonta que sabanga now that we are in a holiday festivals na basabira abantu bana babe gusero ntuteka advantage togenda kwa ngamaro erinde abantu banyu nabo konyora ngabayana nile chimbo mali tukulie obasherekea nargo sabanga as a Christian kokorosia manazi kokorosia bati kokonyenyengo ko hakikisha na your neighbor ulikero kendo tabwathi nere kwa mwerere chichaba tinonye nibire keko nyargana naja none ngo kenuzu nero mwereri ashereke ibu post amandazi tigakorosia ichore box ya ndasareke ereri na bando jisuko bali batai konyara wetani byonse ntagetemba kanile Christmas ikia murenda abana boni yako bale isiko senyene childe itore na ndeko to chago mwago munyi na kiara ba byamba kanile mayago wetani byonse to sabirane na inje monza bere numura yino otherwise ndiya mono tenya sawa sensa. Thank you so much Mheshimiwa Vincent Abogo, we really appreciate your time so much sir, we don't take it for granted. Asante sana. Thank you so much. Wewe chaso muri asante sana zo sange masema Mheshimiwa Vincent Abogo mo MCA kwa se ward ya Bugusero kutoka Kitutu cha South Ase County ya kisebe kumuri asema tukari musiyoge gato kwanda inande asubwagale kali tukarala ne biro byato mugongo kidogo mno director na komanyiko ba sensemo ya kabire yestu yutobotana na DJ Atsana nchengoro kwa brand sakilisena turachinga kishinga na buri biro kwera nane chikora gachinsanya sekyonga chinsanya sinchira yobo ikanto kubatana Wilson na Makori. Bye bye.